Run Moi TV clear to te in Zawai in Chibai levek ule hei tuna hianin Rajiv Gandhi Stadium kota kan meka kan lu thatre pa voila hianin Aizawl International Half Marathon nei do na hei runners sur te po antam to khop maya an kim to khop maya voila hianin marathon half marathon nei do na a chenin 5 kilometers te 10 kilometers 20 kilometers en tlan do na voila hianin na thei chin ron cover kan tum do na mi pui te pon mu no min ti nge kan be se ya kan show te atir changa atop thenga mi lo thir sakturin kan ron song bok cheu ani Lal ram thanga kulikon kania ani chuan hei half marathon a hian tlan ve don ani mo tlan kan tum ve ni enge half marathon hi apoi moria wai sha na min han shil che tlani tum na chan ke ma tanian ka tha hi en chwia ka du re reng ba ka krisel nan ka krisel na tan tangka in ka ringa kan tel ve top mai ni ani le kilometer eng zange tlani tum boina hian kan ka ngai tu hen ka kan tak tolo maya kilometer nga ka inda ni ani le min han shila kumeng zange ni tu na hian kum somriat pali ole ani chon tluang le ni tlan don ne ole ka lo me ole chi be ole hei tu da hian tlangwal bula ka dinga a ming le aveng le kum zan mi han shil da che abel nun poya kan ya mission veng ami kan ya tuna kum som pakwa engwanga half marathon ron tlan tum hingei ni le eng anga tlan thenge kan ni shiat ka du ve shima chuan chumi mai baka a price money don ve hope ani deu berme ani dakchu price money don hope ani chuanin chak ta ka tlan ngai do ni mo mi bag deu le ka tlan ngai do ni mo pacing ka ti chak do le ka ngai do na ani le half marathon te marathon shim te po yu tlan ve to shim em ni kum khan red run khan official tak chuan ka tlan ni me amo college tan AIDS awareness tan nan ron te ka myang ka tlan ni me chumi bak lo chu officially chuan kala tlan vak lo school ani le me ani le engchain nge tu na hianin physically le mentally in prepared da mi han shil lok ta che tlaya karem chan huna tlaya emo zinga jogging kema in ka practice jogging tia a pacing hi ka thak ve zeu zewa mase mentally chuan eng vak ka telo YouTube pa thok dan vel ka en ani me kai ma na mentally ka in prepare ka in ti ve da na chuan chong chai ni le me avan poi mo tak em ani chuan in tuna hianin 1 kilometer sang tlan tu rom ta hanin en category a khan ngei tlan don open race a 10 kilometer a hang tlan don ani takchu ani chuan tlong le tlan torin du sakna kan tlan cho yes thank you hello me ole hei tuna hanin kabula hianin fit mel da ma dinga kapu tunge iming tin iveng le kumsan mi han shil ta che rozam le na kania arze ta peming kawa akum samli baruk kania din tharveng nin sports and youth services and chief coach kani me kani ani dakchu eng ani chuanin hei half marathon i tlan don ani ya eng tiang sin nge half marathon hi muwa eng tiang ngai poi mo chiang nge ni eng ngai ingai poi mo chan te khamin han shil ta che ni half marathon hi khovel poi na ngai poi mo a history chu nakina in lo sui zui nga a in tran dan marathon mingom ron su dan te po hi tun tuma hi mizoram ina kan han nei te hi aro pui ka te lu ka ti ya heti hemi pui te po hi ron kal nem se aro pui zia khovel ina ngai poi mo je hi sathar zel da ka ti em mani ani chuanin hei chalai helai han tam takan pung khoma ege nang mani mudan ram dang te ne na te khirin kan ngai hlu to ki tem
an ngai hlu ka te karin a in mi pui kan tama dikta ka se chon voin te hi he in rin ni chol te ni a he tiang an thalai te upalam te po kan kal khom the hi alom ka te me ma hlo tling ka te ni ke ani chuan engting in prepare dan coach ni ya if it don't ti chu share renga ma se engtang in hemi marathon to hani lo in prepare dan khamin han shil that che ni hemi big tour hianin zing tin hi tlan em chuan tlan the lo jogging le walking hi kilometer ru ka tanga kilometer ria thi chuni tin kan lo ti ve than to thin ani ani chuan tun chu ma hianin kilometer engtang e tlani tumle tun tu ma hi chuan tran tirna kan ti tran te ni kilometer nga hen kan tran photang e ka te le ani chuan tlan tun do sang na kan hlan che ka lo me hei tu han ka bula han tlangwal fit mel deuh ten oma chuan marathon hian tlan ve don ni mela kilometer engzang en tlan don ti te kan zo don ni amma sain khoi nge ming ma som tlonga khoi ve ang enom ramlun sport complex sport complex ave kaminom khoi ve ang enom ke mai kanana ko ma nang Zarkoda. ramlun sport complex nang ramlun sport complex ani le hei half marathon tlan don na kilometer engzang e tlan thenin be seile Tin katuma kai chu. nang ka be se ang chuan ka tum angai hen tan zo fek ka tum 5 km nang ne bo 10 km tlang ka tuma ka thei chu ka ring nang I theyang em 10 kilometer hi theyang itum do nem oh in fit cha chon ni na shiata so ending e physically mentally prepare ji ga ten tlan chinem Tlan vak lem lo. Ti ve du tok me. try do tok me do ni mo ani nang I tlan chinem tlan vak lo tlai ka tlan ma so ka ending e tuiten keng tamem oh keng tam in pe to mo oh chadeu tlan tuin du sang na kan hlan cheu ale kan no ole tuna hang kabula han organizers the zinga mi bahada oma ani hi hey mark events tin en hemi half marathon hi chang ko bwa sai ni ti ka shia kan lo shia ta so ending anin bwa sai dan te hemi half marathon tura mark events anin bwa sai dan hemi han shil that's it okay hi sangi kanya mark events event manager kanya I tuna half marathon here as Athletic Federation of India le Innovations India le Government of Mizoram te changkopina anbuat sai anita kini hi chu helaya vendor me kan lo nita achan chu heta base kha an ne angaya wangkhanin kini chu mark advertising mark events and entertainment hi chu helaya low boy puitu kan ni a chuanin Captain Rahul Bali te hi ke an mani miron approach ta innovation sampang han chu helam helaya te an mamote a tool thil ang engkim kha kan lo boy pui saka chuan heta he a setup zongzong te hi ke mani khoyanya chuanin registration te po engkim a khanin ate ber changa lian ber changa ke mak ni han kan puya ani chuanin hei event tang ten en pon event tang te poin lo boy pui photo ta chuan enge hemi half marathon hi adang lam na ni shat me han shit that's it yeah half marathon hi elo hey tuna international level ani awang hanin event dang nen chuanin al in len le a how ta kan ni zo achung lam panga inside cha te po ti neu ne to registration na chang engkim ka he han ti neu ne tur kha atama chuanin ma se a ro pui ka ta he Mizoram ate international event te kan keng kan lorn thleng theya baka atlang puin wakathon te ani china wang hian marathon hi avoi kha thlen na nia chuwang chan he a how tak na in anwam ani chuanin hei chalai ri han kan hlut tok ni sheve rengem karin ain kan hluta achan chu atira khanin he ke manina registration ve kan lo khoi pui hanin kan diktak chuanin enge innovation lampang ta chuan an base sang innovation te meang abwa sai tu te ani chumo an base sang lu tu kan ni chun expect sang a chan chu sei danga te an lo tu to heta chuan sang chuang ani register chinta ni chuan helaya avoi khatna ani awangin he registration te zasari som ko pa ko man te lo ni ta chuan student tan kwa te lo ni ta kha atlang puin a free ani china wang hanin he kan hupur ve ni chu an register hi an tam theyang em o ting he nge kan lo ngai to veng ne zela ni zo ma se nimina khanin kar dinge lamwala offline registration na khan atira kha an tam lo ma ro chu nimin pya khanin an ron kal me
tu na han sang khat chuang kan pe la chu chalai mai ba ka puiting te pon nge upazok te pon an ngai lu khop me kan rin ain ani chuanin hei marathon half marathon kan han ti ta nia Mizoram hian ti zel tlak ni ni shaim chin zel tlak ni ni shaim ching zel tlak te me achan chu hei health lampang ani fitness ania hi kan ngai poi motor na elo tuna te po hianin atlan hi kumsom sari kumsom rat kumsom kwa pakhaten omani chu kha nakin le zela kan chalai tin anni kha kan enton tura kada apoi mo ka tia ching zel tlak ka ngai alo me hun chatak min pe kan lom lu to ke o ni pa de kalom ole khati jong kha Aizawl International Half Marathon 2025 kan thir ho the te chu ani thir du ten mu no min ti nge kan be saya chuan thir tu zong zong te in zawai in hun man nuam vek ule